Good morning, everyone. This is Urhobo Bible reading platform. Today we are reading Matthew chapter 1, verse 17 to 19 in Urhobo language. Obe ri Matthew uyobi royin ovu awo royin ikwe gbigre rite ikwe gbiririn. Verse 17. Otioina urwa na ejobine Abraham rite okeri David dadia ikwieni ne okeri David rite okere emukpo Babylon dadia urwa ikwe eni ne okere emukpo Babylon rite okeri Kristi dadia urwa ikwe eni. Verse 18. Asakevana ene ewie Kristi nwa okeri Joseph wosa Mary re oni ri Jesu biyo ụtọ ye hayi jere ro ma Mary daremre vu re eri ofafu. Verse 19. Joseph re oshare roina dadia o mamo re okwo ogbe wono popo eke vovu oda wono ne oyi bebe siobonu. Thank you from Simeon.